Celý kostol neotvořím teda asi, vypadá to tak. Takže ideme sa mrknúť dovnútra. Nech. Ty čo, ty vole, ten padol. Ty kokos, ja že už padne na displej. Alebo rovno na druhú stranu. Ty vole, a spadol úplne na jeden roh. No. Hopa, tak. Tak, nech je kľud aj ďalej. Nech mám kľud. Je kľud. Cestou. Cestou, nech mám kľud. Nech je cesta ďalej zadarmo. Ďalej posvedcená. Tým, že môžem ísť. Mám ju zadarmo, bude zadarmo. Alebo tu máš 2 eurá. Keď potrebuješ zarobiť, nemám problém. Idi. Utekaj preč odo mňa. Revizoros. Lebo si iba klon. Iba na to. 20 centov. Si iba klon nastrčený. Aj tí černí. Je ich milión všade, v každom okrsku. Aj u nás asi už počítam s tým. Už je mi to jedno, teda ne, že by mi to bolo jedno. Teda, je mi to jedno, no. Salut. Něco. Asi nic. Gandalf. Gandalf. Dumbledore. Gandalf. Je comprends pas. Dumbledore. Gandalf. Ouais. Is films. Is Messie prsteňa. C'est de quel pays? Slovak. Hein? Slovakia. Slovaquie. Ah, d'accord.